Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membacakan salawat Ustadz Ujang Al-Bustami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat berbagai salat istighfar alang caprak baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.